ovo je dvorište ispred moje zgrade, ratno stanje, vidite tu da otisci od granata koji su pala, nikad nismo odustajali od fudbala. I u to vrijeme se, čini mi se, igrao najviše fudbal. Najviše me boli sad kad, na primjer, i ovo igralište je obnovljeno, imaju i golovi, vidite ovdje nema golova, smo pravili od kamenja golove. Sad ima sve, ali nema nažalost djece, nema djece na igralištima i sad je neko drugo vrijeme, vrijeme kompjutera, tableta, telefona, tako da onako lijepo jedno djetinjstvo, iako nije bilo lagano, ali uvijek se sjetimo ovih stvari. Pa jeste, ovo je iz Norveške kad smo gostovali, tad u ratu izlazimo u Norvešku, to je bilo za nas nešto veliko. Bili smo pozvani od jednog kluba, sad ne mogu se tačno sjetiti, bili smo u gradu koji je između Bergena i Osla. Ne znam sad tačno da vam pravo kažem, bili smo gosti jedne familije, ja, Haris i Ermin smo bili kod te familije, stvarno su nas opazili, bili smo super, nas je bilo 20-ak i svi smo bili raspoređeni kod tih igrača, svaki je poveo po 2-3, mi smo stvarno predivno smo bili dočekali i bilo je super, bilo je jedno odlično vrhunsko iskustvo. Evo sam se zeznuo, bili smo jednom gostovali u jednom studiju, jutarnjem i sad imali smo ne znam, nešto su pričali kao, ne znam, neko je obećao da će skočiti sa mosta. Kao, taj je bilo neko davno, nešto kad je osvojio kup bivše Jugoslavije u Veležu, neko je, ne znam sad, ne mogu se sjetiti šta je bilo. I uglavnom meni je postavljeno pitanje, bil ti skočio s mosta, ja kažem, ba ni slučajno djecu skočiti s mosta, bojim se visine, ali eto, šišat ćemo se načelovo. I ne znajući da sam ja to rekao u javnost, svi mogući portali su to objavili, znači svi mogući. Jer sam ja isto kao da pričamo sa drugom da pričam, pa i kao vidjet ćemo. Nažalost, nakon toga, na sreću, bilo je ovo sretno jedno šišanje, ali kad smo pobijedili, znači iz Mostara, kad su nas dočekivali na aerodromu, samo su dolazile mašinice, slike mašinica i ovo je bilo na aerodromu u Mostaru, na dočeku. Prvo šišanje sam bio ja, drugo direktor Džemil Šoše, tako da jedno slatko šišanje, ali ne bi ponovio više ovo nikad. Pa tenis volim tenis da igram i da gledam, a i futsal sam volio da igram. Evo, to je moj drug, školski drug iz srednje škole s kojim sam sjedio zajedno i s kojim se čujem svaki dan, ali baš svaki dan. Imamo jednu grupu i dan danas ja, on i još jedan prijatelj, znači ovo je Sanjin Kolakovića, imamo još Tucakovića, tu naših prijatelja, imamo jednu grupu i tu su svakakve teme raznorazne, moram reći da su oni mrtvi Željevci, navijaju za Željezničara, ali sad prate Maribor, bili su na derbiju, bili su na utakmici, dolaze i sigurno moji vjerni navijači. Ovo je utakmica gdje sam išao u Beograd sa svojim kumom Mirzom. Kad sam rekao imamo malo prijatelja iskrenih, on je sigurno tih malo čovjek za koji šta god da treba, šta god tu je za mene, za moju porodicu, pogotovo kad sam odsutan, za pomoć mojoj djeci, ženi, ocu, majci, on je tu uvijek. I obostrano je zaista, tako da njemu je išao prvi poklon od Maribora, majicu koju sam dobio, sam njemu prvu dao, tako da toliko ga cijenim. Ovo je na jednoj košarkaškoj utakmici u Beogradu. Pa jesu, mislim da su oni moj svijet, jednostavno. Moj život je fudbal i porodica i nemam ništa osim toga i ono jedino što mi fali gdje god da odem, a pogotovo sad i u Mariboru, jesu oni. Kad dođem kući, kad sad, na primjer, bili su tu dosta vremena, bili su sad prije nego što smo krenuli za Antaliju, oni su se vratili taj dan kad smo mi krenuli u Antaliju, ali dok su dolazili tu, bilo je malo 7 dana, mi je starija čerka imala online nastavu, pa su bili 7 dana u Mariboru. I onda kad odu, i ja kad se vratim taj dan s treninga, nema njih, to mi je najteži dan, tad da ponovo se vratiš u neku stvarnost. Ne znam, ne mogu zamisliti život bez njih jednostavno. Kako smo nekako dalje, više ih volim, sve mi više nedostaju i gdje god sam radio, stvarno sam imao odličan odnos sa ljudima i u Kragujevcu i u Mostaru i ovdje, stvarno hvala svima i u klubu i navijačima, ali kad nisu oni tu pored mene, sigurno da falim. Bili su i oni na dosta utakmica, dolazili su tu i naravno da su moji najveći navijači i kažem, moj život su oni.
Treba će za malog Ameru fali šolja. Pukla mu nedavno tamo. Ide za malog šolja. Super, bit će mu drago. Hvala na poklonu i evo, hvala na pogotovo ovim slikama. Malo su me vratile u nešto što moramo svi da znamo da i pored ovoga što radimo da postoji nešto važnije u životu. To je za mene porodica. Čaj, kava, čaj, naravno. Kavu ne pijem. Jesen, proljeće. Grbac, Koševo. Idemo dalje. Barcelona, Real Madrid. More. Ribi. More. Tenis, košarka, tenis. Ajde evo ako moram pas. Tjestenina, riža, prije tjestenina. Hal, Bešlić, Dino, Merlin. Oba dvoje. Ne mogu da ovo su legende BH muzike i stvarno moram zaokružiti sve. Film i knjiga, film uvijek. Jutro, večer, dok sam bio mlađi jutro, a sad nakon više večer. Džeko, Pjanić, pa definitivno Džeko, mislim da je to u Safeta Sušića najbolji igrač kojeg je BiH imala i koji će igrati. Baklava ili tufahija, iako svi vole baklavu, ja najviše volim tufahiju. I burek ili sirnica, a isto, ali eto, ajde, burek nek bude.